أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، dhiyootana ji'a dabre kana magaalaa Oslootti mu'tamara waggaa ka Awurooppaa qabnaa ture. magaalaa Oslootti yeroo walgeenyu bu'uura biraa naa kennanii akka bu'uura biraa qabu karatti obbolowwan hedduu na gaafatanii waa'ee jiruu manaa san nu dubbadhu jedhan. isaan wamma namni lafaa ka'ee dubbachuu dandeessan lakki sagantaa akkasiin qabu sagantaa bira irratti haasa'uuf deemaa jennaan waan jedheen namni hedduun na gaafannaan aboo dhaamsa gabaabaa kiniinii lama kiniinii takka uummata dhiiraatii kenna takka ammoo dubartii kenna lachuun hadhoofti ammoo qoricha yoo liqimsanii waa'ee jiruu manarratti kiniinii lamaan kana isinii kennaa liqimsaa jedheen uummataan. amma yeroon as deemu namni gaafate amma illee waan jedheen kiniinii lama qabaa kiniinii lama isan kennaafi akka bu'uura qabu waan biraa dubbachuu jedheen kiniinii san lamaaniin qeeballaa eegalla kiniinii lamaan kiniinii eenyu dura kenna dhiira moo dubartii first lady san dhiiftanii taate gaa dhiirti nu gamana aanaa dura nuun dabarsinaa jedhanii ta dhiiraa eegallaa isaaniin eegallaa kiniinii isinii kennu rakkoon mana keessaa waan tokko kayoo isii tati hojjatte kiniinii san liqimsite rakkoon baay'een mana keessaa dhumattu jira. wanni sun gabaabinatti dubartiin uumama rabbiitiin dubbatuu jaalatti guddoo dhiiraa ol. yoo dhiirti 16,000 dubbattu isiin 25,000 dubbatuu barbaadde guyyaarraa fagoo harka lama jala dhihaatee jiru. waan duuba dubbii guddoo tanatti dubartiin hajamtuuf yeroo atin hujirraa galtu isiin guyyaa guutuu mana ooluun mala mana jiruun manaa tun haga isiin jabaattuun beeytanii yoo isiin tana fuutu taantu bu'aa guyyaarraa osoma dhaabatanii wama qulqulleessan wama fuudhan wama dhaaban wama dhiqan guyyaan guutuun dhumata. ijoolleen xixiqqoon faan bira jiraatuun mala ijoolleen tana osoo tajaajilan manuma gabaabaa mitirii 4-5 kana keessa odoo deddeebi'an guyyaan guutuun dhumata. wanni kun guyyaa hunda akkasii sun dhiibbaa namarra gooti. guyyaa tokko nagayaan hujii deemtee yeroo ati hujirraa galtu niitii tantee taa bobayuu malee homaarraa nafin garta bobayuu malee gubatuu malee taa akkuma matiriyaasaa kanatti firraa walit dhaabdeetuma lola qiyaasa hin qabne iyyanna qiyaasa hin qabne dallansuu qiyaasa hin qabne ganama ammoo nagaan bobbaatee beekati rakkoon mana hin turre si eegalti. si kana gayaan hujirraa galee nafa dhiqatee gabbu'ee niwus kan KOM taatee aljaziiraa taatee waan biraa BBC niwus taatee irra kaayatee taa'ee daawwatu jiru takkitti mamatiriyaasuma sibba namu dhageetta garameen eegalamellee hin beekne aboo diinni garameen na seenetti irraa fagaadhee siyaa duraanii yoo ati jettu diina biraatii mukulooniitti mitan teeti yeroo isaan bifa saniin namni dhiiraa
irra guddaa xabi'aan inni qabu jabeenna ittisu waan dura dhaabatu ifirraa dhoowwu xabi'aa rabbitti uume dhiiratti takkitti maan lolli inni waa balleessuun malatti odoo isaa nagaan taa'u lolli itti buunan illee lola biraatti deebisa manni diigatuun daqiiqaa tokko hagana gabaabaa tokko hagana diigatuu danda'a yoos kiniini tana maal goote duuba ama kiniina achi liqimsitaa eegi duuba yeroo tokko Austraaliyaa bani Minnesotatti muhaadaraa wayii baasee mee waan gootan jedheen sagantaa goone obsa daqiiqaa sadii muhaadaraa goone daqiiquma sadii qofaa obsi waan fedhee namni siin jedhe hin dubbatin daqiiqaa sadii daqiiqaa qabadhu ilaali takka lama sadii eegisee dhufte eegasii deebii kenniif daqiiqaa sadii hin booda deebiin tantee hunduu deebii sirrii taati waan dogoggoraa tokkollee hin dubbattu daqiiqaa sadii hin boodati haqni itti waa balleessitu daqiiqaa sadii duraa kana keessatti yeroo namni si waraane si arrabse deebiin tantee ta'ee ati irraa seenuftu ta'ati maaliif akkana jedhee booda fa'aalattu daqiiqaa takkittii duraa san keessa dhumatti yoo daqiiqaan takka dabarte dhiineen kee gaddeebii qalbiin tantee gaddeebite sammuun tantee ta bareedduu dalagde tabadduu ta silaa waa balleessitu jalaa gaddeebite kana maal goote duuba amma sanmaa walitti dhaa qabdi dubbiin yoo isiin dallantee balaan eegalamtee garte tokkoffaa dura TV daawwatu jirtu kana dhaamsi achi kaa'e ofirraa telefoonaan keetillee of godhe achi kaa'e fuulatti deebi'i waan isiin jettu kana caqafadhu dhugaa taatee dhara taatee bar waan isiin jettu kana caqafadhuti dhara dhugaa qofaa miti yeroo baay'ee ima caqafadhu ittif kennii caqafadhu ammallee dura dhaabattee itti iyyitee ilmadduun tuffataa caqasuu miti ittif kennitee caqafatu ittif kennitee caqafatu jechuun waan isiin jettu kana dhugeessuufi subhaanallah akkasi miidhamte waan akkasi jira la hawla wala quwwata illa billah hagas mara simiidhe maari akhiraanti yana harkaa badde waan isiin jettu kana jabeessaa caqafadhu jechuun lakkuma ati jabeessitee waan kana qalbii kennitee caqafattuun daqiiqaa 15 duraa 25 duraa kan akka ibidda siyaate rasaas lakkuma ati dhugaa gootuun gaddeebi'a rasaasni kun osoo sa'aan tokko hin geenye isii kofaltu garta dhaabattee adda fi si kawaata akka hin dubbatin rakkoon dhumatte wanni garaa keessa jira ibiddi bahee diddigde wanni silaa mana diigaa hunduu madde amma nagaa inni argame kiniini takkitii tana liqimsuu danda'uun ammoo obsa guddaa barbaachifti dhiirummaa barbaachifti liqimsuun kiniini liqimsuu danda'uuf jabeenni guddaa barbaachifti jabaa jechuun kam jedhe rasuulli nama yeroo dallanu lubbuu ifuu qabin jenne bar jabeenni sanirra jabaa hin jiru beekaasi jabaa jechuun kan nama buusuu miti beeka nama kufisuu miti kan nama dhahee lafaan nama dha'uun beekati jabaa jechuun kan yoo takka arrabsan dhibba namaa galchuu danda'u jabaa siin fakkaatin sun jabaa jechuun kan yeroo arrabsan san cal'isee fudhachuu danda'u waan san liqimsuu danda'u jabaa jechuun isa kana dhiirummaan jagnummaan isa san malee jagnummaan kan yeroo san ifirraa ijee deebisuu miti sun ka dhiiraati ka dubartii waan jedhuun wanni tokkollee mataa malee hin deemtu jiruun mana kan keetii kun itti gaafatamaan dhiira itti gaafatamaan dhiira jechuun isa si ol jiraate isii gad jira xihiikinii beeki akka faranjiin si qaraatu san tuffi keessa jira dhiira ol fuudhanii dubartii qaqqabanii miti dubbiin jaarmee guddaan bildiin nu kee jiru kana itti gaafatamaa qabu menejera jira amma bakka taa'u qaba ofiisa qaba waajjira qabaami yoo inni hin jiraatin oomishu sun hin jirre namoo akka fedhee dhimma itti bahaa itti mootummaan mana kaname manni kun maal ta'a isin fakkaatti yeroo gabaabduu keessa caccabee hunduu hojiin ala ta'a manni kun yoo itti gaafatama hin qabne manni kun yeroo gabaabduu keessatti hojiin ala ta'a wanni hunduu caccabee ibsaan hundi cabee martuu hammaatee hojiin ala ta'a wanni kun shufeera yeroo makiinaa oofan nama tokko xoofa shaniin keessa ta'e shanaan yoo oofuu barbaanne hoo dhiirsaaniitiin wal bira ta'an isatti oofaa jira isillee waliin oofte hoo afaaniinus wajjiin oofuun simiitiin beeytanii asiin goora achiin godhin as goora sin jedhan simiitiin beeyta gaaf harkaan si waliin oofan hoo harkaan itti seenanis waliin oofan hoo haaywee gubbaa sii jiru
كدبافو يندمو جروغاف هركان سوجين اوفا مكينة كمتا الدنقلة جروم مناكس يو اتديسو باتي وجين اوفتي الدنقلة بيك من جركن هذا في الحلافو هجي ساد يسوفي اتكبجو وان نيجي تشكفني وان فين اسغافني اجج سراف دنه وان تديما بو بانوندو ايغني اذني نو غدي سنين بودا تديما بو اكس غد مالي وان طولان بك هجي توجت بهم نم هجي كبا بك هجي تنتيتي منيجر جته سوبرفيسر جته وان فيتي جته نما غدانا مرجرو سيته اكو بسابي افان مقامك اول باب اتقافتما هجي سني يو إن نجرة حجتان كنا كم كنا تام بيتني متي هندو هجي تاني يسافر أتاعي حاسو برا موجود أمو جول لي متي بيك نعم متأنو دير توكا بوجا دي ده بوجا سلطة دلقات دي هجي تنام بيكا مال نبر باكسان بيك أمو نجرات شو بنان تقولين دلو يو إن الشركة كتبه أرنا نوفوني هجي جبات ده هجت ده يده الدنجال هجي سمجيا سنجست مال متعاملين من ديم مال تو هواسك إنه أنت كل بروك akka wanta kulleen goone maaltu nu godhen beeytanam mataa dhabu namni tokko kan nama dura dhaabatu kan namoo ajaja isaatiin deemu kan ummata hogganee deemuun dhabamu wanni nu balleessi manni illee yoo mataa dhabe akkasuma badala akka oromoo taate kana ta'a beeka yoo manni mataa dhabe wal qixxaa'e dhiirsaniitii wal qixxoofeen akka oromoo dhala taate kana ta'a ummanni bilchaate hirriibaa ka'e qophaa'e garuu يروي صلاة جيت صلاة أذانن إقامة إمام من جرو جرو نمنا صلاة سودام ركوع مجيت ورمو من صلاة سودام بيتني ما بار صلاة نيجي أذانن إقامة نمون من صلاة سودام جرو هذا ما ركوع رقمت وان أجبا دركان نكون دركما نمو عبارته نمو عبيكو حيو بيك هون نكون سنة سنجافة وجراتا صلاة عبته ومني إقامة أذانني إقامة كان صلاة سودة دبون تكانما تكوك أمت صلاة سوغبا سودة دبون سينا نغافة تجراتا بيك عكسبت سينا قفامتي ركو قدون مدة تجراتا نمني قبتي ركته هدامي ميدامي نما كان جارما يبيرا نما بيرت فؤتت لما بهو جراتا يونو أمت إفسر سوبان كبيرة فولدرة دبره أمته صلاة سوجرا تابيك أبدا كنا دابتهم نكابي صلاة إقامة أبدا دابت تكاير تنيسي هجوم من ميجان هجوم من ميجان يو كسلا برباش سو كدن ديتي سنيك أبو أفيق بيه صلاة سو دبه كدن ديتي سنيك أمن خوابل لي سو بيه صلاة سوجرا تابيك إيه سو صلاة سهر كافور نمون جبات تبيكا سنهد وغرا فيتتي كتيا مو هيكن سيبالو إيه غور سو أفيق صلاة سه أتهر كافوته ديبسو سجباتي بيكا وما تتني ولدت نيجينا جارمايا إيه كنا بورو كنا تتكو دبده كوبيتك برؤنا سرك هاي كوبيه سرا أشيلك هاي كوبينتون يوم بيجمعنا دابتي أسلالة أشي أسلالة جها فكاتي يوم جمعنا أشيلالة سجل فكاتي سجل بجانكو يوم غير دابتي نكستاتين بيتني كوبي جاك نوال مسندرو كتبه اسكاي نمنا تشسلالو جاك كراكا تشلالو سغلي كرامو حاجه نمو نمر ول دباجرن كلن غمن لاله مقام كيا اباچا يده كل اباچا متي چابا يده حاجه نمرت غوستي غوفيته نانوتي غوفيته يوفيته داب سياستي كتي امو سينجو مكان جها كان له وندب جها كانوا نمو غير في دابه لاله مقات بافتي امو اسين تكتي مسني وان غرغر جيران جرتو ونن جچو وربادو دوبا دوبرتين ربي كيسن صدادا وني فرنجين اسني قراتو دوبرتين ديراغه دنجرتو جدان سن اسلامني وغا كوما تكوف دبا فردره جد ربي ammoo namni tokko menejera namaa ta'ee dura taa'aa namaa ta'uun jiruutu akkas malee hin deemne beekaa takkallee jiruun akkas malee hin deemtu laafinna kan keetii miti jabeenna dhiiraatii miti hujiyoonni
هجيتنا كنا عافي حركتك قبنا يجتك كني تنملي وين دلقمو برباش سهندا أبا أبلو وانا كنا قلو بربانا كم أبا أبلو بك كنا لقو دندايا أبا أكبلو وانا كنا بتشو دندايا وان غريك قاتل بتتو سكنتين فتي من لقى اللي حركة قبته حاجة سو مكبجاسن النبينتي من نديقمو من نبدو أبا أبلو حاجة نقولو دندايا أبا أبلو كيام من أبلو لك دندايا حاجة من نبينتي حاجة مكان الآن من جرمان بانن حاجة اسمه وان هند سيتولشا كنيني لمن كان إيجا جلالة شو الدان كنين بودا سجنتان كي كان أردا دبتو بربادو أكما شيني كان ريف جدان جيني بركة قديش كل نوت أصديم آجرا جاء بركة كان كيسة وان خيري هجنة سنف قبوفني أما وان جد الريفو رمضان يجون شعبان يجون قب إنني رمضان قباو جيني كندفو جيني قديش الفاجرة قباي سيتي مجد قب ما تنرى تك دبنا واني دبنوف دوبا أكا ربي قدت لهاني ولد فين كين كان لي ربي قدان ولد فين سربي قدت نوده سنو قده كدلين تين ربي تنو عرارمه همتو تين ربي رنو دبره غاري ندرك نمو ربي نراك إبله ربي تنوده ستو ربي قدان نها قدو دوبا واني قدو برباچسا وان غاري كنا وان غاري يو غرتي نما حجته اما لا لا نما قدم اجرا حاجه نقفنا مسجد نما حجته اجرا نمكو من ذات نرغت ربي قد الله في سيفك نسن حجته سننا ولدغمو نما وان خيري حجته غرتو خيري سنمو سننا ولدغمو ويا توكو محاضرات امنا نمني غرا كوما توكو دبشني قدر رافدته كانت يسمع كنا هولي قدانا مكومة تقف بشني فقود إيرا توچو يرونو كنني ساسة ديتت قل في قل شوك أبدا ننجدن سجنتان نبافا ندوران ساعة جهت محاضران دابته ساعة لمان سنأكا قل قل ليسينو أمتا تمنى جرنا محاضرة جبدو وهيتو جرا ومن نوران إيسنا إيدن ساعة جها يروغيت محاضرة برا تأكنا كنا بؤرسن لأكنو دبتن جدن هيا بالله مثلا تو أكبر كتنا ولين كل سنة ولين دلنا إيه جدا نمن كم تقف بشنيكم هذا يومي هذا ساعة ترباف جنات محاضران هذين تو جنان ساعة نوجيتي نقول كل الناف وان أجابا هولي قداسن جنان ساعة كيس أدو جنان ساعة نمتين كل سنة من قداسن متكلم تكلم بعد نمو مرتما في فوق بك سلامر بعد سجيس تك نمو عندهم دولة فافو وان طريق أبا نمو هذا لقيتشو دقيقة كودن كيسة وانو هندو كل لفت دقيقة ما كودن سأل ما كوب إسناد إكسلا وسوسلا نما غيرها جوابا تكون هجت داينني سأل ما برباج سيشوانو هو لكن كل ليسني كل في قال شوف يرونو كل في قال شنو أبان منا أكنو دبيته إنه وفتو جرون أرجع أرنا ملاك جدا شارشي قريده كوب فاتي يرونو كوب إسناد فيلا عليه وامر أرجع أكم قوتن جده إسن دقيقة جوابا دورك حاسة واجر تاني انتابني أكم وتجن كل سوين ديتني جتشون كي سنير والدقوم ويشوف يا ملال يرونا ما هذا الوقت وان خيري توكو خيري ترى مالف جوياهم دات تهته نمني براد لك وين اللي والدقوم الإسيسن وين اللي والدقوم أكمت أبانو مكينة بريدة بتته أنيس مكينة بريدة بتشوك أبا منا بتته أنيس منا بتشوك أبا ميشا منا بريدة كايته أنيس كايتوك أبا وين الدقوم نام سنين بيتني منا بيجتوا أولو توكو قد تجرا أنيس قد توك أبا سوان غاري وانا متومتي قالوا إرغاري خيري حجته أنيس حجتو قبا أبلو جنة ربي كيسن دبر عاجرا أنيس تقومين دور دبرو قبا وانا جبدوني سيسان نما صلاة شننو مسير صلاة وغرتي صلاة شننو إني مسير صلاة أنيس صلاة قبا شيخ ساعتنا كنا ساعتنا كنا من أوفي انت ساعتنا كنا ساعتي أكبر يكوف دوبا wanni barbaachisu guyyaa tokko warri miskiina hiyyeessi sahaabaa rasuula rabbitti dhufan
hiyyeessa sahaabaa jechuun nama hedduu jira hiyyeessa abi hurayra mafa'a beeka bilaali mafa'a salmaani mafa'a abi dharri mafa'a nama gaggaarii guddaa kana hiyyeessa hedduun isaanii warroota kanattu rasuula rabbiin dhufan alayhi salaatu wassalaam guruuba tahanii itti dhufan jechuudha yaa rasuula rabbi arda waa himatuu deemna jedhaniin maal himatan jennaan obbolowwan keenna warra horii qabu jara horii qabu isaan san himataa deemnaa jedhaniin warra dureessa magaalaa dureessi eenyu beeka abubakri mafaa umari mafaa beeka xalha mafaa zubayri mafaa abdurrahmaan bin awfi mafaa jedhamu gurdoo tana himatuu deemnaa jedhaniin arda silaa osoonuu hiree takka argannee warra dureessaa gurdaa kana fidanii aboo warra kana maal himattanuun jedhanii makiinaa inni deemuun kana hin qabanii makiinaa akkana argatuu barbaada manni isaa mana guddaa akkasiiti kiyyi xiqqaa wannu haasofnu ana addunyaan beeytanii maal irraa himattan jedheen rasuulli alayhi salaatu wassalaam warra jara sahaaba'aa warra horii qabu kana maal irraa himattan jedhee gaafate yoos waan jedhanii yaa rasuula rabbi nu namni akka jannata rabbii keessatti nu dura dabru hin barbaannu jedhaniin duuba halkanii guyyaa dhaabannee salaanna ni soomna quraana qaraana si waliin teennee ilmii baranna jihaada deemna waan hunda ni goona jedhaniin wani nu tana goonuuf akka addunyaa gubbatti miskiina taane horii dhabne akka akhiratti dureessa taanu nama hunda dura dabarru barbaanna jedhaniin garuu wani nu rifachiise obbolowwan keenna warra horii qabu kana waan khayrii ita nu goonu hundaa ima godhan jedhanii akka nu salaannu salaataa bulan akka nu soomnu soomaa oolan akka nu quraana qaraanu qaraan akka nu ilmi barannu baran waan nu goonu hundaa godhanii deebi'anii ammallee horii qabanii miskiina nyaachisanii hiyyeessaa kennanii masjida rabbii ijaaranii waan gaarii godhanii karaa rabbitti baasanii horii baasanii jannata osoo nu garru nu dura dabru jedhanii santu nu rifachiise mala nu dhay jedhanii allahu akbar rasuuli rabbii alayhi salaatu wassalaam waan jedhee waa isin barsiisa wannan isin barsiisu kun waan nama isin dura dabre dhaqqabdaniin namni isin booda jiru dhufee isin dhaqqabuu hin dandeenye isii tana isin barsiisadeen waayyoo isii isin gootan nama isin dura dabre hundaa dhaqqabdaniin waan nama isin dhaqqabsiisa tawarra ammoo duraan isin booda jiru tokkolleen hayyamneef akka isaan dhufanii isin dhaqqaban tana isin barsiisaa tana fudhadhaa nan gammadan akka gaarii rasuula rabbi nu barsiisedhaniin yoos waan goota yeroo salaata fardii subhaanallahi yeroo 33 jedha alhamdulillahi yeroo 33 jedha allahu akbar yeroo 33 jedha jedhaniin yoo hagana gootan warra duraan khayrii sadaqaan isin dura dabrisan hundaa dhaqqabdanii beekaa jedheen ka isin booda jiru tokkolleen abadaa isin dhaqqabu nama akka keessan godhe malee yoos maal godhan gammadanii qophaawanii salaanni haa gayu jedhanii bira dabarra jara taa'anii salaata fi eeggatan yeroo salaanni dhufe salaatanii irraa bahe namuu zikrii eegale amma subhaanallah 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 alhamdulillah alhamdulillah jarri tun oduun qabne yoo laalaan ummanni waan biraa qara'aa jira har'a yarana tun maal warri jedhu tun maal qara'aa jirti namuun dubbatuun waan fi qara'a zikrii fi qara'aati taa'anii eeganii yeroo isaan fixatan jarana tun haaronni tun maal jedhanii waan isin dalagaa jirtan nu osoo taane baraagaa walitti tun himnuun beektanii yeroo akkasiisan lakkii tun tawarra hiyyeessaati tawarra dureessaati miteessan gara biraa dalagaa dhaadhanii malee sila khayrii rabbi wal bakillaan beektanii khayrii rabbi kana wal jala dhufootu barbaannaa bara حاسدون من بكنوا جيت خير من رب الله ولا حاسدوا بربان علمي رب الله كتير برا بربان صلاة رب الله كتوما ركبات خير رب الله جنان مال تهدوبا مال جنان بر رسول ربي تدقنه اسمه من يعني اسمه وركنا مال جتنون همتن أبو جريتون أكم خير يكنوا دلنا ندلقني أمو هريسة كتني ندل دبرني ما نود أجرني مال أرجعني برا يعني مال سمال مال سبحان الله الحمد لله الله أكبر صدمي سدي جدا كنت أبرد برتن جرني جرنا كوتني ولا يبني سبحان الله يقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر سراني مرة أجو نموت أيقظ مرتو أكجرو مسني قطون براتهم كون كانت مي هندو براتي
والمرتين جران ومن هندون دكامي مال ثاني نعم ملء كودي تدبيني ملء رسول ربيت مال برانو ده جنان تنا من أرجعت تنا مال برانو ده جنان جد لكن رسول ربي تملي عليه الصلاة والسلام همتني وان برانو بس السرين تنا برات أمني يوصل رسول ربي مال جده ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء أبوتون بدأس ربي كبين ربي كربي نبا في فدء كنه نما ربي نرفود أنك أبون دندو يوان هندا ربي قد الله في سيف بيسا دواتك ربي تولك أبي في مالقوة نسيب ربي ماجر إنهم كانوا يسارعون في الخيرات وان قاري كيستي والدقم قبرون ربي والركم والروان قاري كيستي والدقم مجد ويدعوننا رغبا ورهبا والرسنجر وري قاري ربي قدان وري وان قاري كيستي والدقم تكفاتهن عمرتو نما بيكو كان هندا بلا دبري خيري دلقون وهجة طاعة ربيتين أما أبي بكر الصديق بلا دبرو دبي غرق أبد في تاجر بيجي بتوك بلا دبرة إيج جده غرق أبد في تاجر بكر الصديق يوس أنا كا قباو جرو بيجي بتوك هجا ساق أبوف جده يو أن خيري تبرن دبرين جده أنا كا دلدلة ملأني جدان فين بري جرو دلدلة سن رسول ربي وقاس لفا لولا تبو كيف لفدير تو ديماني كران كراديرا نمني وراني قدان هيدان نون قبو وفتان قبو نياتان قبو وان كان هندا دم ملكا صدقته وان كان باسو ورباچيس كنافو ملكا صدقه دا رسول عليه الصلاه والسلام رسول صدقه دا نان غمد جد عمر مالف غمدا أردا أبو بكر الصديق برد أبراج ده ملك جدا مبرج ده ملك كان صدقة ده برد أبراج ده مرتفع ده نمو محاضرات كفنة نمو منقل عوان كبد فرد دا كوتا ينني نمو ده مجد من فيه وان صدقته دندو في دوف هوريكي يكام لالي والكت اتكو ده بكلامات هوريكان كي نمو وقاشا وقاجها وادلقته وقاتور ببنكي كي صديق وانجي دا كابو horii isaa kana walqixxa itti qoodu jechuun wanti qoomti beekaga yeroo sadaqaa dhaadhaa akka wotanii beekanii miti caccaphee dhagaa san barbaadanii yoo caccapheen hin jirre qarshii keessaa ta'e irra gatii gadhaantu san keessa laaltanii keessaa qabaaftanii beektanii yoo walqixxa hostelee ta'e dullatti baaftan waan ajabaati maal jedhe duuba horii kiyya bakkuma lama gargar qoodeedhe ijoolleef niitiin ajabanii maal jennaan aboo tokko rabbii kennaa tokko isin gaa kanaan jiraadhaa jedheen jedhe harka tokko baadhee dahabaa fi fiddaaf waan jira maraa baadhee harka tokko cinaa tokko fidee rasuula rabbii dura kaayedha alayhi salaatu wassalaam rasuuli gammadanii du'aayinaa godhanii aboo ilmaan kan keetii maal hambiftanaan jedha jedhe yaa rasuula rabbii haganaa hambiseef jedhe walqixxe qoode du'aayinaa godhanii taa'edha taa'ee Abu Bakri ba'ee jedhama namni kun ka dhufee waa kennu kun laalchisu Abu Bakri ma jedhe kiyya isa bira dabru barbaadaadha Abu Bakri akkasi baatee fide jedhe fidee rasuula rabbii dura kaa'ee jedhe alayhi salaatu wassalaam dura kennan rasuulli maal jedhe yaa Abu Bakri Siddiq ilmaan kan keetii maal hambiftee jedhe rabbii fi rasuula hambiseef jedhe waa takka namni horii nafne jechuudha guutuwaan qabu fidee rabbiif kenne jechuudha Abu Bakr Siddiq Umar guyyaa san murteeffate eeganaa akka abadaa Abu Bakr Siddiq hin doggomu jedhee murteeffate Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu wardaa guyyaa islaaminaa tana qabatu nama umriin isaa waggaa 38ti nama guddaa nama hayyu nama ilmi yeroo san jirtu ilmi gosummaa namni eenyu dhale akka dhaloota namaa kana hidda ilma namaa kana waan kana barate inni kana beeka hayyu namni martuu isa odeeffatu biyya maraawutti deemanii daldalaa guddaa horii guddaa qabu
horii isaa san guutuu akka jiruun waggaa 13 da'waan makkaa ture kana keessatti fixe guutuu da'watti fixe bilaal ka azaabamu ka inni kalimaa ahadii dhiisuu dide jaarsi umayyaan kun dhaanee guyyaa hagam torbaan hagam dhaanee dadhabee harki rayaa'e itti dhufee miskiina kana akkana dhaanuu umarraan fayyadattu sirraa bitadhaa gatii isaa natti madhu edheen duraanuu inni odoo naa kenneedhe kennuu feeta watakka jibbe dadhabe mallaqa guddaatti himati mallaqa guddaa kan baasee kenneef koflee mallaqa fudhatee osoo waan xiqqollee naa kennite hima fudhadhaa bar jedheen akkasii miti osoo haga sirra guddaa himattellee simaa kennaa beek jedheen dubbiin nama mu'minaa tokko azaaba keessaa baasu rakkoo keessaa baasu miskiina kana hiyyeessa kan akkasii bitaa ture laa nama ijoollee amantee mana isaaniitti ari'an UN'n nyaachisu isa namni nyaata godheefi bakka godheefi ijoollee tana isa hiyyeessa bakka hin qabne ka bakka itti godhu isa guyyaa hijiraa baanu jedhee dirhama 500 qofan naa hafeedha qabeenya isaa guddaan kana 500 hafeef 500 sanis imala rasuula rabbii wajjiin baanutti baaseedha hunda akka jiru geejjiba rasuulli deemaniif sinqii godhee hundaa fixe jedha qissaa silaa yaadattan yeroo 3 umrii isaa haga jiru yeroo 3 horii isaa hunda sadaqate deebi'eetu ammallee dureessa tahaa beeka rabbiin maal jedhu rasuulli alayhi salaatu wasalaam allahumma a'ti malaika maal jetti jedha munfiqan khalafa kabaasuu bakka buusii rabbi jedha malaika wakkalatee malaika rabbi ganamarraa jetti jedha ka inni baasee miti haga gasir guddaa rabbi bakka buusaa fi dureessa taha lammata baasee ammallee hunda sadaqate marroo 3 jiruusaa keessatti yeroo 3 horii waan qabu hundaa sadaqateedhan duuba doggomsuu warri sun doggomsuu guguddoo yeroo garii lubbuu isii baasanii wal doggoman meelaal guyyaa tokko rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam guyyaa tokko gaafa lola Uhud sayfii takka gabbaasanii namni sayfii kana haqa isiitiin narraa fudhatu eenyu jedhan rasuulli alayhi salaatu wassalaam namuu harka baasnan sahaabtichi tokko duubaa gaafatee Abu Dajaana jedhaniini haqni isii kun maal yaa rasuula rabbii jedheen dura beekuu qaba sirraa fudhatuuf rasuulli maal jedhanii alayhi salaatu wassalaam haqni isii nama muslimaatiin dhawuu dhabu kaafira jalaa baqatuu dhabu jechuun jechi xiqqaami beekaasin haga fedhe jabaatee jechuun haga fedhe lolli si tammaatee keessaa baqatuun qabdu jechuutin kaafira jalaa baqatuu dhabu nama muslimaatiin dhawuu dhabu ana fudhataa naa kee yaa rasuula rabbii jedheen maalirra wal doggome warri kun laala rabbi sodaadha lubbuu ifirratti wal doggome laala lubbuu ifii rabbiif baasuu irratti wal doggoman horii qofaa miti beeka ilmii qofaa miti da'waa qofaa miti lubbuu ifii rabbiif baasuu irratti wal doggoman jechuudha guyyaa rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam waa'ee guyyaa qiyaamaa dubbatan rakkoo guyyaa qiyaamaa san jirtu cinqii guyyaa qiyaamaa san jirtu aduu guyyaa sanii rakkoo guyyaa sanii yeroo hisaaba fuula rabbii dura dhaabatan rabbiin guddaan nu haasattaruuti guyyaa waan ati balleessite hundaa gabbaatu guyyaa salphinnaa san subhaanallah rabbi nu salphisin fuula isaa duratti waa'ee guyyaa sanii dubbatanii waan jedhan waa'ee cinqii siraaxii dubbatanii siraaxii akka mataa rifeensaa kana namtichattu waan jedhe tokko nu odeessee amaara namtichi biyya keenya akka afaan beeku ummata sheekni dubbatee siraaxi irraa dubbatee karaan qal'aa rifeensa akkanaatii qal'aa dheeraa akkanii qara qabaa akka haadura qara qabaa jedhee dubbannaan hindee karaan hin jiru hin jettu jedheen akka maal gootaa waan hasaa oolta achi deemuuf karaan hin jiru hin jettu jedheen maal gootaa siraaxii qal'aa jettee waan kana hasaa oolta karaan hin jiru akkini baanu cinqii sanirraa dubbatee rasuulli alayhi salaatu wassalaam
maal jedhan duuba achitti rabbii waan naa kenne jedhan ummata kiyya keessa nama 70,000 ka osoo waa takka rakkoo takka irra hin baane fuudhanii jannata geessan achuma kaardii qoodanii fati deem jannata 70,000 rabbi rasuulli nu haa dabalu guddina fiitin Allahu akbar 70,000 ummata nabi Muhammad guddaa kana keessa 70,000 yoos namni tokko ukaashaa irree lafa utaalee yaa rasuula rabbii rabbinaa kadhadhu akka rasuulli rabbina dabalu jedheen Allahu akbar wal doggomsuu isaanii garta yoos ati duraanu barkeessa jirta warra sanidhaa tokko jedheen rasuulli alayhi salaatu wassalaam Allahu akbar milkiin tana oleessa jirti wallahi hin jirtu yoos kabiraa lafa utaalee anillee rabbinaa kadhadhu innaa lakki dubbiin dhubatte sabaqa kabiraa ukaashaa jedheen maal karaan sun banamnaa nama daba kitti dhumatun qabure namuu saffii seenaa gari leenin dheerataa maalirra wal doggome laalme guyyaa tokko gurbaan tokko Rabiica ibni Kacab al-Aslamii jedhaniini ijoollee gannaan ijoollee xixiqqoo waan barbaadu rasuula rabbii kana waan khayrii hojjetuu barbaada khayrii maal qabare inni ijoollee maal godha yeroo rasuulli gabbahuu dhiyaatan kophee isaanii qulqulleessee karara kaayaaf kophee rasuula waan ajabaati bara yeroo rasuulli dhufe kopheen qophoofte kunoo akka kophee namni biraa miilan biraan dhoofne qopheessanii bira dhaabate yeroo rasuulli dhufe jalaa cinaa galee rasuulli kophee kaayatan rigaa deemee baadiyyaa dhaqee rigaa muree rasuula rabbiitii fide rigaa Allahu akbar khayriin xiqqoon qabdu bara wudu'a rasuula rabbii dhiyeessanii bishaan itti buusanii walkaa rasuulli rabbii itti waddaatan achi kaayaaf gurbaan xiqqaan kun zamana dheeraa booda rasuulli rabbii gurbaa kana gammadanii yaame koottu jedheen aboo arda waan feetine kadhadhu jedheen waan feetine gaafadhu jedheen sii kenna ijoollee teenne kan ammoo qabdee waan feete na gaafadhu jettee maarsiin jedhan beekta telefoona abaluu kaa amma bahu jiru kaa irraa booda subhaanallah takka kophee akkanaa ta'a amma bahu jiru sana takka waan akkana addunyaa wanni kennu hunduu addunyaan harkaa ta'uu jirti beeka rabbi nu dhaqqoo malee diqqarraa jala qabee guddaa kenna wanni hunduu harkaa addunyaa ta'uu jirti sammuun teenne tanu irratti rafnee irratti kaanu addunyaa yoos gurbaan maal jedhee akkasii yennaan caldhise gurbaan rasuulli dhaabatee eege sila amma aadatti ijoolleen taphee akkasii hin qabdu teettee itti yaaduu kan hin qabdu ijoolleen ka irra jabaana fuudhe namaan jedhan beektaa kam sila dargaggeessoo qabdee koo taphoo waan feetene gaafadhu jettuun na fuudhisin jedha ka irra jabaa suni ho irra yoo qabuyyuu sun telefoonaaf kanatti dubbiin isaa asitti hin dhumatin waan si gaafadhu yaa rasuula rabbii jannata keessatti ollaa kan kee akka ta'u rabbinaa kadhadhu jedheen la hawla walaa quwwata illaa billahi aliyyil aziim bi ajabaati gaatun rasuula rabbii hunda bira dabrechuu barinni yoos maan rasuulli bakkarraa waan tuqubataami kanaan ollaa ta'u jechuun nama hundaa bira dabreen akka jiru kalqame rabbii hundaa bira dabrechuu dubbii xiqqoo meegaa turre nabiyyoota rabbii kana hunda ati bira dabrechuun abo awa gayra dhaalika jedheen waan biraa nagaafadhu abboo jedheen lakkii tiyyisanii ta biraan qaboon jedheen sittu waan feete nagaafadhu naan jette tiyyesanuma jedheen ta biraan qaboon yaa rasuula rabbi amma dubbiin jabaatte gaa yoos maal jedheen rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam aboo gaamee sujuudan na qarqaari jedheen sujuuda heddummeessi kanaan na qarqaari meegaa jedheen salaata heddummeessi jedheen anillee gamanaan rabbi kadhaa heddummeessaa atilleen ammoo halkanii guyyaa salaata jabaadhu jedheen gurbaan sun umrii isaa guutuu jedhan yeroo isa gartu maraa salaatuma kee jedhan eegasi umrii isaa guutuu aga du'utti yeroo gartu jedhan namtichi san salaatuma kee jedhan yookaan sujuudu jira yookaan rukuucu jira salaatuma jira jedhan hikmaa rabbi wannu barbaannu duuba khayrii rabbii tana keessatti wal doggomu ما إخواني خيري كي ستي ولا هدقمنو سجنتها قد أبنو نما خيري وان قاري سر هجة الجرلالي نما كان هندقم يروهن ده نما شنان صلاة مسجد صلاة لالي سنين دقم نما أذان يرو أذانا شيخ عبدي تكالي جيش أجابات كنوه مني وانسان اللي بيوتنا فيسبوك رتارجي نما وهي نانوك أبري بيسعودت karaan irra dhufe jedhan
karaan irra dhufnaan qabriin tun haa cabxu jedhan ulamaa'innis murteessitee haa cabxu haa baafamtu jedhan achi keessaa qabriin haa baafamtu karaan jallatu mannaa qabriin achi haa kaatu jedhan qabrii taan qotanii gaa namni silaa dhume lafee taa wali guuranii bakka bira qabran osoo qotan qabrii takkarra dhufanii yoo dhufan wayaan hin tuqamne wayaan adii akkuma guyyaa qabranii xurguufti fuula yoo ilaalan akkuma waan arda qabranii ummanni beektu hinaan hin beekne ilmaa baluuti waggaa 30 dura du'e jedhan waggaa 30 dura du'e jedhan Allahu akbar kun egaa nama haarawaa qabrii akkasuma fuudhanii abbaa yaamanii abbaan dhufnaan takkitti man fuularra kufe namni hunduu dhufnaan ma beeke fuul isaan tuqamne gaa namni dur beeku hunduu ni beeke yoos abbaa gaafatanii maaluma namni kun gurbaan kun maaluma khayriin hojjete jennaan takka'aa jedhe salaata isaa masjida ala jiru takkaa namni na azaanne jedhe isuma masjida kee jirutti azaanan malee Allahu akbar Allahu akbar wani nurra hafe guddoon takka tana ikhwaani salaata boodarrat osoo qam boodarratti mana qabnaa dhiisa rakaata irraa booda takka rakaa eegar tokko nu jalaa dabar sun nama jabayyuu beekaa nu bira xamagaa kasi hin jababbeeyne nu salaata rabbitti haa jabaannu salaanni rabbi bakka qabaa bakka isatti haa salaannu bakki isaa masjida yeroo qabaa yeroo isatti haa salaannu yeroo teennattii miti yeroo teenna salaatu jechuun yeroo hujii fixatte salaatu yeroo tanteesu yeroo salaataatiin yeroo tanteeti yeroo teennatti salaannu yeroo rabbi salaataa godhe sanirratti haa salaannu bakka teennatti salaatuu miti bakka isatti haa salaannu akka ifii beeknu saniin salaatuu miti akka rabbi salaataa jedheen haa salaannu waa sadeen kana jabaadhu salaata waa sadeen kanatti yoo jabaanne salaata sanitti milkooftaa beeki bakka isaa yeroo isaa akka isaa sadeen kana bakka salaata masjida yeroo salaata yeroo sa'aatiin isaa geet hujiitan teetii miti yeroo hujii fixxee miti akkaataa isaa salluu kamaa ra'aytumuuni usalli akkaataa itti rasuulli rabbii salaate san akkaataan isaa akkaataa akka waan ta'eef akka kayyoon kee gartee miti akkaataa hariyaan kee itti salaatuu miti akkaataa rabbi itti salaataa jedhe san haa salaannu beekaa rabbiin guddaan khayrii nu haa laaffisu namni amma akkanatti obboloowwan keennaa khayrii tan akkana dhaabatanii dalaganii dhihana bareedaa kana dhaabanii waan kana akkanatti nu tajaajilaa jiran kun rabbiin guddaan galata isaanii jannataan haa godhuufi mee nama walgayii tana sababaa nuu ta'e saganteessurra barreessurra ummata yaamurra qooda irraa fudhata hundaa rabbiin khayrii fi qabu haa kennuufi muraada isaanii rabbiin guddaan ka khayrii hunda rabbalitaa qabee haa laaffisuufi waan isaan sodaatanii isaan quuqee itti dhaabate rabbiin hin beekaa irraa haa buqqisu rabbiin guddaan dhukkuba taatu rabbi irraa haa kaasu ilma taatu rabbi haa qajeelchu dhiirsaniitii haa taatu rabbiin guddaan haa tolchuufi rizqii taatu rabbi itti haa banu rakkoo isaan harkaa qabdu rabbiin guddaan irraa haa buqqisu wanni hunduu hawaasni tokko nama haga tokkorra rafee wanni martuu toltii beeka yoo nu wanni keenya martuu wal qixxoofnee marti keenyaa akka kaddamamnu barbaanne wanni tokkolleen ka tolaa hin jirtu nama kee yaa'ee waa kaddamu laafaa kana gartu nama kanaa wanni martuu tolti رسول ربي ماجد عليه الصلاة والسلام إن الله إذا أراد بعبد خيرا استعمله أبو رب خيري سين بربادي هجتها في سقود أبيك هجتها ربي تاتا هجتها ساتهون كم جنان وان قاري هندا ربي قدان سيلا فيسا وان قاري هندا ربي قدان سيلا فيسا قاري سنرتي دوتي رسول الله عليه الصلاة والسلام قاري أكن فني يرون ده أنا جيتنا فكاتي يرون جيتين دابنا محاضرة صوت دابنا دي تاني دوبا خيري هجت وكن فني خيري أمة برسيس وكن فني خيري تنمى يامو وكن فني بيكا biyya kaafiraa tana dhuftee jiraatuun yoo khayrii tanannama yaamtee isii tanaan jiraatte malee rabbi beeka waan isiitii beekaa dukkana guddoo kee jirti yoo ammoo waan khayrii nama barsiifte da'waa rabbii goote yaa rabbi da'waa fachi jiraadhe taa baasboor viizaati biyya tanatti hin jiraattu sii taatii beeki
بيتنا جراتو دنديوف وربي سنوجتو قبطها دعوة ربي قلوا قبطها أمتك كان كيك أفهمتي بك موهن ديو والله كان كيك والله كان كيك وقاها مولين قبطا كوان ربي قياتو كل تكاتني من كوقاها مولين هجتا كوان ربي قياتو كيادة تشيسين فول ربي درات تقافة مجرى التابيك سيد أكلافتو سيد انفكاتين أكيسان عذاب قورني أتي جنة وفر روايا فتك قارت تنفسين انفكاتين فول ربي درات تقافة مجرى يا ربي وقادك دماء ولا تري تكاوان جنة انسان ونقياتو قلت إني يا ربي ناقبي وني دمال جتان قياك يا هجين جلافتو متبيك زمان أما كان ربي قد الله فسي كراهن دانوان خيري نمرك أبسيسو انديت برو نمرك أبسيسو انديت سقلي وراب انتنا نمرك أبسيسو انديت إيميل هنرقو في انديت بوست الدربو في انديت كتابك بتهدي ياقو في انديت كراهن دانو خيري نكبسيسو انديت هابيك كتابتك كأتي نما كنت نما توكو قياتك مال جده نما تبعتها قدا وربي كما بيا سعودي في مقالة رياض أشتي والجي قدو تكرر أرجمين دبته نمني باين هدية النف وقبيسة النف إنتلت تك كتاب القرآن كأفان جرمالت هي كمه كنتف هديات أنا مرة نم إسجل ديم كفور الجرا بوجا وهي تقول لا أنت نشوف إنسان مو بنيو وقاعد يقدم بودا meeshaa hadiyyaa isaa ka ruumii tokko guutamee ciisu kana guyyaa tokkotti seenee addaan gargar baasee seenee hojjete osoo gargar baasu kitaaba kana keessatti arge waggaa 20 booda beeki kitaaba kan fuudhee banee qara'e qul huwa allahu ahad suuraa kanatti qajeele irra deebi'ee ilaale intaane dubbiyan takka argee miti kitaaba guutuu qara'uu eegale نمس الإسلامي أما بيجرم الكيسة دعوة جدا قد أجر كتابتك كاتكن نتفي بك أنت كيف تيجي تشوكي كتابتك بالتمن سات دربو أنت كيف تيجي وجوده بك يوم ردك أتفول ربي درت تبي الكفتة فول ربي درت تجافي الرباطة لا إن فتنة أبو السنة بنوح يروهن ده يسموه أنت كيف فيد قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا هل كان يقويا ديمي أمة برسيسا نبرت إقام من نبويا سبتي أهدادكم وهدرات كنمتمو درسي تقباس ووان قدو هجة إفسام بيتنيني دعوة ربي رجل أبرا وان قدو بالقوت ويا أهدا بركنت تفسيرك على أساسين جد وان قدو سلسي برادم تكا ويا جمعة خطبة وقود أبرج قال رب إني دعوت قومي بكتنا كيسلا واني جباتك وجيرو warra kaafiraa kanaan ummata kiyya jedhee bee gosa tiyya jedhee saba kiyya jedhee waan ajabaa gartuus waan ajabaa bakka san jala jira osoo kaafiraa gosummaan hin banne jechuun namummaan hin banne bolummaan hin banne jechuun lammummaan hin jirte jechuun qoomi jedhee kaafiraa baroon warra muslimaa siin fakkaatiin garuu gaa waan gaarii irra yaa'u irratti waan gaarii barsiisuu irratti malee karaa isaanii badaa jala deemuu irratti miti halkanii guyyaa قالوا أما لو أنما جبسيسا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا يا ربي هل كان يقول يا أمن تي برسيسا كراغاري التيامة وان غاري برسيسا أمتك يا قالوا يامسك يا فوجين قد طول وجه لطن واتقل ليسان فيني وإني كلما دعوت لتغفر له جعلوا أصابعهم في آذانهم لكما أيام نرى فقاتن جل نعرف سني مكان بلسني نرى فقاتني ديننا تهنجل وعلى ما ملال ما بكون إنسان كباتي هجي من ذات أرجعني هل كان يقول يا هجته يشوف عندي كوميتي هجي من ذات أرجعني هل كان يقول يا هجته يشوف عندي كوميتي هجي أما اللي رتنا موسم فارسي أما ما شاء الله أنا يوم تاني أشي تايا كنا تايا نمرتني جاكسو والله أفتوتون يوم جاكسو بعد تاني مو منات سمير دايمة ده لقي دبين جدول أشرتي نمو سهمته سأرب سو مكاس بللسو أكسي وجه إنجاله دينتيو دعوة قوت دبين أشرتي بكلم سفارسة كرسي سكاني مرتبة كاني كوت ميكروفون سيكون بيسان كنا عم تدبين بكلم تكلم دبين تنفيني كان مو سأرب سو مكاس بللسو جاله دينتيو دعوة ربي يقول دبين أشرتي هركن كنا نلال ثم إني دعوتهم جهارا جد أما اللي
ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا الباسي ولي يامي محاضرات تقول منات اتلاك تكتكون وجيس عن الجل ديمي نما مريو قول يامي يا ربي ونو برباتي سو إسيسان دعوة ربي حالا قودر راها فدنو خيري تنميها يفتشو بانو دوتي تنفقوا انجرتو وصو لمن تقولين انكو باين نما قبطو جراتي كرا خيري كان رتي حاجة بانو دقيق يوسي نجم تمالين كستات أكاسو مقا يرو هالكني قوياه هجته قباسة أمتتي مي بوكس آمنتي نمرد ديمين نمتي مسن وقا هقام هجته بيت وجيسا وقا كومتك شانتما انكو وقا دبا سقاليف شانتما هجيسا هجته دالوني دالتين أمه دالوتا براك كسم الدعوة كبسيس ورسول دالتين أمه يسرب عمري ديرس كسم كبسيس رسول ربي عليه الصلاة والسلام كرا ربي كان إنما ياموف وان قاري كان أمته وان قاري قرسيس أوف وان قبل هند يوباسا وياتكو نيتي لساني هاتي مؤمن توتا رضي الله عنها وارضاها عائشة قافت يا رسول الله جتين ركو قياء أحد سمودت قياء أحد رسول لي أكبدا ميد أمن نفساني تميد أماني بكيدون أماني نمني ترباتما ججبان إسانك أو وران إساني كيسادو وعندي قوم تسون ركو قياء أحد سمودت ركو سنرى قدو تكاسي مدت قافت إنو قافتا نيتي ساني قافت عائشة رسول ربي قافت عليه الصلاة والسلام إيه جدين ركو سنين قدوت أنا مدت ركو برك نفع أنا مدت دين بعسرة برك نفع عامل حزن وقاجنا مسوى وقاري فالنوطة وقاري فالنوطة كم مال يعني سكلا إن شاء الله يرو تنرد دامنا وقا كن نفع كنا رسول ربي عليه الصلاة والسلام وقا كردان قريش وان نقولين انقبت دقانا دتة طوري رقن دكتة لا نمني من باية خرائني بهم بيكاني قري كاين قري كرقن نكر دقا كرقن نكر قردو قفتو دقانا دتن طوري منا مشاندي كان تجيكسن وان نقولين انقبت طوري هريب دوئي في دليل ركاين رقن نكر نساء صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين تيونو بدو إلى تفيت نولا لبرا تشد يبون دندي نوم بيتنين يوم تفي ما نولا لنم نفسيان تنتون سمايرتي صندوق الرسول عليه الصلاة والسلام يرون أنا كنا ركتو يرون من نقلوا نيتين سا خديجا وان كان هون ترادك يوم يتي قاري ربي من سيكاي برا جنة كيجر تابيك ركوا على سمودة تهون دا يسير رادك نيتي سنتودو قياس مالي رفت الرسول عليه الصلاة والسلام أدور رساني أبير رساني أبي طالب جارس قريش قدة قريش اتبوف إسا صدات إسا كانت دو أمالي ركون قرر لما رفتك ألاتي نموس سالفة تنجر وموانفق أنقودان مناتي سيوغا لنمو واهلة تهيفي قبانيسي أرسي يدون انجر عامل حزني وقاقوتو نمني توقع من تي سلامان سين وقاقوتو وموقاسني رسول لي مال أرقان دعواني وكلت تبو أنتو كلن نجيرو غاري يو نمتو كلن كعمتين سين نتاتي مال مفتي تيري أسيب وقتشو من دينا مو مال مرتفة ميلو منسوطة بيماني خادم إساني زيدي فدتني زيدي المساني سانتو قد فتك المتي لا لما نمو تقول يوم زيد ولندم نمو شك يوم نمو أبو بكر ولندم عمر ولندم نمو شك زيدي مفدتني لفا كيلومتري سندي تما ولندم من قرة عايف أدو كيس أدو بدو كيس ميلان كيلومتري سندي تما دي مني أكان سنكين كبن يو سنكين فدتني دي من قرشين قرتي قرن دي جتين
rakkoo dheertuu booda yeroo isaan xaa'if dhufan ummanni xaa'if dhiheessuu dide bultii 10 hagam achi bulan keessummaa halkan tokko osoo hin argatin halkan tokko namni tokko keessummeessin mana mararra deemanii kalmaa rabbiitti himan hundi isaanii walii galanii jalaa didan booddee maanguddoon dubbatee abboo eegana diddan qureeshittiin himina qureeshii waan as dhufee dhageetti nan dhiiftu jennaan amma itti ergina dhedhiin timna durriyee magaalaa walii yaamanii dhaana abaasaa magaalaa keessaa jedhanii dhaana abaasaa yeroo dhaantanii dhaadee bitan koota dhihana yaan dhaanii dhihana isin qopheessina durriyee magaalaa tan gara namaan biftiire dhagaa guurrattee maraataaf durriyee kun itti kaatechi Allahu akbar nama umriin isaanii waggaa 50 beeka maanguddo dhaga'aan achi qo'an rasuula rabbi alayhi salaatu wasalaam kiiloomeetirii 5 dhaga'aan ari'an Allahu akbar oorruu san guyyaa san ta'aniif bakki gandiin irraa kiiloomeetirii 5 amma addaan لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ما إخواني دعواتنا بنمني مالتي برا ميلا على ربك صدقنا يرونوا الروسة النجد زيدي نفني رسولة تكونجرو ديغا نفني ندو دغانا قدو بانكو زيدي إنو دو أمالي ومارا نفني مال دغا هندا إسات في قبا إساتو رسول الله غارو متى أنا دغاني سبو وان هندا يو إفيدو في قبا دغا رسول الله دي محركسات تكينا نفسات تكينا يسبو يوس رسول الله عليه الصلاة والسلام يسين تنان يروسن لهم بلسو أسدق أفور بافتني تنان بودا سوتشان زيد فانا ديما أدو سحر آخر بيتنا قاسي نمني بيسان كيس ما ترى بس لا أدو نان أدو للافتو تنام تبي قاسي أدو زاهرين ما قبدو أو أدقاسن كيس رسول ربي ديما فندرت كيلومتر صدومي شني ديما نكنوا دوغرة تقولي ديما نمني بيه kiiloomeetiriin 35 amna guyyaa tokkootiin beeytan amna guyyaa tokkoo guutu zaydi faana deeman isaan dura deeman eessa deemnaa sagantaan tokkolleen hin jiru garam deeman beeku rasuulli deemanii eessa deemarre ummanni akkana ta'e qureesh duraanuma naa baafte amantiin faca'aa hin jirtu eessa deeman yeroo akka qanaal manaazil amma jedhamtu dursa caalim jedhamti booda bakka san kiiloomeetirii 35 irraa fagaatte gandarra bakka isaan raadiin eegalanirra yeroo acheessan gayu duumessi argan yoo inni ollaalu jibriilii fi maleekatu irraa gabbu'an dhufan jibriil salaamee aboo inni kun itti gaafatamaa gaaraaf dhaga'aaf fi mukaaf waan kan hundaa jedheen rabbiin waan ummanni si godhe waan ummanni si hojjate rabbiin guddaan arge itti gaafatamaa dhagaaf gaara hunda rabbiin guddaan ajajee fide wanni fidaniif ajaja ati baaftee ummata kana lafarraa dabarsu hunda isaanii Allahu akbar Allahu akbar rabbii fi qaba nama dhabe ammoo namni tokko hin jiru gormuun takka hin jirtu rabbii fi malee mee rabbiin kee sodaadhu yoo misilaa qabeennan keessirraa fuudhanii si hidhanii mana hidhaatii baatee dhokattee sanuu hidhaan mana hidhaatee dhokaanan keessaa si baasanii dabruun dandeettu magaalaa keessa si hiif dhoksu dhufanii uummata Tigree kana maal goona sin jedha maal jettaa meetin summiin afuufaa malee tokko nambisinaa warramsi hidha qofallee miti haga aangoo qabu kana hidha qofa ajjeesallee hin jettu ati beeka aadatti hundaan fixa tan akkuma jiru dabarsa lafarraa maal jedhee rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam hiyoo jedheen gaara kana buqqifnee waliin dhoofne hunda isaanii balleessine illa farra Allahu akbar hiyoo jedhee yaa rasuul rabbi isaan dadhabee jira garuu ilmaan isaan dhanan amantii tana qabatanii rabbiif sujuudun mala in fixinaa dhiisaa jedheen Allahu akbar lubbuu ifiitiif hin deemu jechuu hijaabahuuf hin deemu hojiin keessa hin jirtu qoonni lubbuu kan keetii keessa hin jiru jechuu yoo qoonni lubbuu tan teetii keessa hin jiraanne da'waa keessa namni tokkollee waliin mufatu beeka wanni wal nama mufachiisaa qooda lubbuuti yoo qoonni lubbuu keessaa bahee hunduu ta rabbii qofaa taate wallahi namni tokkollee kan lubbuu hin jiru wanni tokkollee kan wal miidhaa hin jirtu waa goltolchaa malee rabbiin guddaan ikhlaasa nu haa kennu rabbiin guddaan ikhlaasa nu haa kennu hujii waan hojjenne rabbiin hujii khayrii nu haa laaffisu waan nu hojjenne ammoo rabbiin guddaan ikhlaasa nu godhee nama isaaf hojjete rabbiin guddaan nu haa godhu nama isaaf hojjete rabbiin guddaan nu haa godhu rabbi khayrii waliin nu haa qabu sharrii hunda rabbi nurraa haa qabu
شريف رب نور هاقبو قمتشو رب لنو هادابو قمتشو الدنيا رب المان كان انو هاقم تشيسو المان كان دالي ربي كدون كانت انو بريتشي ما شاء الله وين قرت سنت بريدني المان كان كما كان بريدني اكنو ما نتففني امنتيتنا خدمني ابدا قمتشي ربي قدانو هاقبو يا رب المان كان انو سلبسين يا رب المان انو سلفتشيسين يا رب المان انو سلفتشيسين اخواني والله نمني المان سلفت بدي بيك نمني انت تساق اندرد انت اتش دابتي كرر دابتي يعني سرين همتن سالفته بك علم ما كسبه بك رب المان سلبسين رب المان سلبسين رب نيتي سلبسين رب ديرسن سلبسين رب ركون دون راح ابو جدوتنا رب قدان نجاها هاغودو جدوتنا رب نجاها هاغودو شر عند رب راح ابو خير رب وهلافسو ان شاء الله نودي هذا رب سر رجالته وانت تنكرتني تقفتني بغلطوما جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله ربي واحد وأنا بذلك